Kinang adlaw nga dinakitahan, ikatulo ka adlaw nga naton misa di Aguinaldo. Ngan iton mensahe nga ginpapaabot aton ito naton ebanghelyo, simple la, no? Be righteous. Pagin matadong nga tawo. Tida naton ebanghelyo nga ginbasa, binati kita may unong kan San Jose. Saint Matthew introduces Saint Joseph with just one description. Joseph was a righteous man. Waray magyakan nga San Jose Rico, waray magyakan nga San Jose sikat o gamhanan nga tawo. He was not rich, he was not powerful, he was not famous. Our gospel simply says, he was righteous. Pero ini nga usa nga pulong, igunahan Dios nga sumarig kan San Jose, nga igpatapod da iya, hi Maria, nga Jesus. One word was enough for God to trust Joseph with Mary and Jesus. Mga kabugtuan, ito naton ebanghelyo, nagsusumat ha aton, iton Dios, diri nagbibiling imperfecto nga tawo, kundi iton iya ginbibiling, iton matadong nga kasing-kasing. God does not look for perfect people. He looks for a righteous heart. Ang pagkamatadong ni San Jose, diri kreg signon nga waray niya problema. It does not mean that his life is perfect or a life without problem. His righteousness is about choosing what is right, even it is hard, painful, and unclear. Ang kahimtang ni San Jose, masuol ngan diri masayunay. Hanibaro niya nga burod na hi Maria, everything he believed and planned seems to collapse. Aniya kinabuhi, diretso na bag-o. His plans were shattered. His dreams were threatened. Inabat tiyahin kagupong, kabido, kasubo, nga nilabuhan nga tanan, inabat tiyahin kadismaya. Pwede kunta hiya mag-isog. He could have defended his pride. Pwede kunta niya pabayan hi Maria, magantos para maprotektahan ang iya reputasyon. Karuyag niya bayaan hi Maria hinhilom. Ani desisyon, diri nga ni makakabenepisyo ha iya. Diri nga ni makakahatag hindungog ha iya. But Joseph did not choose what was easy, he chose what was right. Aniya pagkarawat ngan pag-asawa kan Maria was the right thing to do. Mga kabugtuan, kudida kan Kristo, amoy ni iton ayat, iton Dios sa aton nga tanan, kakita maging matadong dirahiton aton kinabuhi. Kaya dirahiton aton kinabuhi, sometimes or most of the time, we do the opposite. We choose what is easy and not what is right. Kadakan haton, mas pinipili magbuhat hiton mas masayon kaysa hiton tama. Kunhain iton shortcut, kunhain iton mamadali, aadto kita. Bisan kun madanay, maaram na kita nga diri asya ito naton ginbubuhat, nagpapadayon la gihapon kita, kay amo iton mas masayon. Pananglitan, haklase, ito ni ibang estudyante, para pumasar ngan makasurvive, mas pinipili iton pag-cheat sa exam or pagkopya sa internet, kay mas masayon iton pag-cheat kaysa iton pag-aram. Katrabaho, iton iba haaton para magriko dayon, diri nala nagtatangkod, kay mas masayon iton paglimbong kaysa iton tinuod nga pagserbisyo. Hamag-asawa, nag-aaway nga ni,
Iton iba na iwas o di nga ni napahirayo kay mamadali iton pakipagbulag kaysa iton pagsiring nga sorry o pakipag-iristorya. Ang mga kaganak para magmingaw ngayon maging malipayon iton bata, tatagan na lahing gadget o di nga ni kwarta kay mamadali iton paghatag kaysa iton pagdisiplina kaysa iton pagsaway nganiton paggiya. Ito naton pakipagrelasyon, ito naton igkasitawo, mayada nga ni diri pagkakaintindihay, mamadali haaton iton pagpakaraot kaysa iton pakipagturuhay. Dida social media, para makakuha kita hin atensyon or followers, people spread fake news, hateful comments, or public shaming because it brings attention and approval. Dida iton komunidad, bisan kung nakita nga mayada injustice nga natatabo, namingaw la kita, nagbubuta-butahan la kita, because it is easier to stay quiet than to defend what is right. Mga kabugtuan ko dida ako ni Kristo, the world teaches us to choose what is easy, but Saint Joseph teaches us to choose what is right. Iton kalibutan, gintutuddoan kita nga pilion, iton mas masayon, iton mas madali. Pero sa Jose, gintutuddoan kita yan ang adlaw, nga pilion, kung ano iton tama, bisan kung makuri. Saint Joseph remind us that righteousness is not about winning. It is about faithfulness. Ngayon didahan Ebanghelyo, ang Ginoo nagyakan kan San Jose nga diri magalang iton pagkarawat kan Maria nga diri hiya mahadlok pagbuhat iton kaangayan. Mga kabugtuan, dira iton aton kinabuhi madanay nagaalang kita pagbuhat hin maupay o di nga ni nahadlok kita. Doing what is right often comes with fear. Fear of losing something. Nahadlok kita magbuhat iton tama kay bangin mayada mga relasyon na kinahanglan masakripisyo. Fear of sacrifice. Nahadlok kita pagbuhat iton tama kay kinahanglan naton magsakripisyo. Fear of being misunderstood. Nahadlok kita kay bangin pagyaknan kita iton ibang nga tawo. Mga kabugtuan, do not be afraid to do what is right because we cannot please everyone. Iton tawo, permit mayada mayayakan. People will always say something. Magbuhat ka nga ni hindi ri maupay, iton tawo may mayayakan haim. Magbuhat ka nga ni iton tama, iton tawo mayada lagihap mayayakan haim. Mga kabugtuan, iton aton Ebanghelyo, nagtutudduha aton iton kamatuuran, kako kita nagbubuhat iton kaangayan, kung pinipili naton iton tama, bisan kung makuri, iton Dios na bulig ha aton. Diri kita ginpapabayan iton Dios kung kita nagbubuhat iton tama. Righteousness is not about being holy in public. Righteousness is about being faithful in private. It is about doing the right thing when no one is watching. Iton kalibutan, diri nanginginahanglan hin perpekto nga tawo. Iton kalibutan, nanginginahanglan hin matadong nga tawo. A people who choose love over pride, mercy over judgment, and trust over fear. Iton kalibutan, nanginginahanglan hin sugad kan San Jose. People who do what is right, not because it is easy, but because it is good. Mga kabugtuan, samtang nagaandam kita hiton kapaskuhan, pangaro kita hiton grasya, nga mag-ukoy, sugad kan San Jose, may we have the courage to choose what is right, trust God with the results, and believe that our simple faithfulness can bring hope, healing, and new life to others. Be righteous.
Amen.